دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 آذر 2023 روزان روزا اینی بویا رو گشتنی هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی ایرو جاره کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لترکیه پارتی اتفاقین بجداری هلبجارتنی ببین ایدی استراتژیا خویا داوی دیار دکن اتفاقا کت او آزادی جی استراتژیا خویا تکلداری هلبجارتنا گشتی یا لترکیه دیار کر هدف و به لوگوی پارتیا چپ آکسک تیپ او ام بجی و به لوگوی نخوا دبن سیوانا اتفاقا کت او آزادی ده بجداری هلبجارتنی ببین. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Jibo hilbijartina Türkiye Parti ittifaqên beşdarî hilbijartina bibin stratejiyên xwe yên dawiyê diyar dikin. Herkesi selamlıyorum Emek Partisi adına. Tîfaqa ked û azadiyê gobaleke zêde kişandiye ser xwe jî di vê çarçoveyê de xebatên xwe dawî kirin. Partiyên di nava tîfaqê de 16 Adarê bi pêşengtiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP civiya bûn. Türklerin tanındığı ve anayasal güven... Partiyan biryarda govê dibin sîwana tîfaqê de biçin hilbijartinê. HDP, Partiya Karkeran a Tirkiye Tîp, Partiya Kedê MHP, Partiya Azadiya Civakî Top, Partiya Tevgera Kedê İHP û Federasyona Meclisên Sosyalîst SMF di tîfaqê de cih dikirin. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz. Tîfaqê di 22 Adarê de jî helwesta xwe ji bo hilbijartina serokkomariyê eşkere kir û pêştiras kir govê namzed dernexîne. Tîfaqê di encama dan û standinên hatin kirin de li hevkirinek tam pêk anî. Yaptığımız açıklama bir irade beyanıdır. HDP encama nêqaşên civîna xwe ya desteya rêveberiya navendî me yeke govê yek partiyê û yek lîsteyê biçin hilbijartinê bi rojava civîna tîfaqê. Muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği meyla goblogoyên xwe biçin hilbijartinê nîşanda. İçinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi Li ser vê yekê insanlarımızın hevserokên giştî yên HDP Pervîn Buldan û Mithat Sancar bi serokê giştî Tîpê Erkan Baş û serokê giştî MHP'yê Ercüment Akdeniz re hevdîtin kirin. Bundan sonra alacağımız tutumda Piştî hevdîtinan serokên giştî bi desteyên partiyên xwe re civiyan û wext xwest. Baş û Akdeniz piştî bi desteyên partiyên xwe re hevdîtin kirin, biryarên xwe ji masaya tîfaqê re ragihandin. Cumhurbaşkanı adayını Emek ve Özgür Piştî ragihandina biryaran di nav partiyan de formula têkildarî stratejiya hilbijartinê jî zelal bû. geçirme sonucunda bir açıklama Nihal dadgeha destûra bingehîn ayeme dozagirtina HDP heye. HDP ji ayeme xwestibû gobiryara dozagirtinê bila bimîne piştî hilbijartinê. Lêbelê ayemeyê daxwaza HDP redkiribû. HDP jî li ser vê redkirinê biryar da godê bi partiya çap a kesk dibin sîwana tîfaqê de biçe hilbijartinê. Özgür bir geleceği kurmak Tîp û MHP jî dêblogeyên xwe dibin sîwana tîfaqê de biçin hilbijartinê. bundan sonra alacağımız tutum Top, EHP û SMF jî wê bi lîsteya partiya çap a kesk biçin hilbijartinê. بله ترکیه لجنیا هلبجارتن یا بلند جمارا کسین وی دنگی خو بدن اشکره کر لگوری یاسکه لنوا ترکیه نیزی 61 میلیون اول دروی ترکیه جی بیتری 3 میلیون کس وی دنگی خو جبو هلبجارتنا سروکمار او پارلمنتوی بده یاسکه راگاند کو لنوا ولات وی 6 میلیون او 904,409 کس دنگی خو بدن جبو دنگین جل نوا ولات 109,736 صندوق هاتنه دیار کرن. لدروی ولات 3 میلیون و 286,786 کس و ل 4,969 صندوقان دنگی خو بدن.
چاپکردنا پوستلین هلبژارتنا سروکماریه 12 نیسان دست پی دیکه. چاپکردنا پوستلین کو ده هلبژارتنین پارلمانتوی ده بینه بکارانین جی و 19 نیسان به دست پی کرن. جبر اگریا هلبژارتنا سروکماریه و بو تورا دویمین بمینه جی و پوستلین دنگان ورن چاپکردن. جبوی و بگشتی 249 میلیون و 670,000 و 310 پوستلا ورن چاپکردن. پشتی کو شکل پوستلیان هات دیار کرن و گهشتن قناخا چاپی به جمارتنا جهین کو مهر لسر کاغذی و تی چاپ کرن و بینه کنترول کرن. جبو هلبژارتنی و 814,120 شابلون دنگان ین آستنگداران جی کو جهد گرن هبه. اف شابلون جی جعالیه سکی و جناوندین دنگان ین لترکیه و دروی ولات را و بینه شاندن. بلم درباز روشا لفرانسي ببن حكمتا سركماري فرانسي ايمانويل ماكرون ده ناوا تنگاوية ديه هرسا لدجي بريارا رفورما تقاويدية ولاد وگوهراندية جه هرسي ده خوابشاندانين لسر استا ولاد بيك هاتن ده بيتري 1 مليون كس لقادام بون ده نابرا خوابشاندير او پوليسان ده جارك ادن پفچونين دجوار رودان. لکولان باجارین فرانسا دنگ خوپیشان دران کم نابه. هر سال دیجی بریارین حکومت فرانسای کولان و گوهراندن قادم پفچونان. لگل امپریا فرانسای به بانگا سندیکایان لدیجی رافورما گو تمنی تقاعد بونه 2 سالان بلند که هر سگزی دهیه. حکومت جی بریا رافورم لمجلس بکه و دنگدانه او وره اره کرن دخوازه بخمریته. خوابشاندر جلد جیوه که در دکهون او دخوازن حکومت دست جیوه پولیتیکای خو برده. لدی جون رینس و رینه دنابرا پولیس و خوابشاندران ده آلوزی در کتن لپایتخت پاریس پفچونین دجوار دنابرا پولیس و خوابشاندران ده رودان. ساندیکایان کارکران لسر خوابشاندانان داخویان یک هفته ساندیکایان بانگر گلدجی رافورم داوی هفته و 28 آدار خوابشاندانان لدار بخن و روجاسش مجی بچن گروه. Quand il compare les mobilisations sociales en France avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Les victimes auxquelles nous pensons et je veux dire penser aux habitants des quartiers populaires. وزیر کارین هندور فرانسای گرال دارمانن د داخویانی خویاج بو چاپمنی هرمی ته دیار کر گوت جالکیان ده هریکم 405 کس هاتنه بن چاف کرن هر وها 441 پلیس او هزن اولکاری جبرین دار بونه دارمانن دیار کر گل سرانسری ولید 140 شوات هاتنه ومراندن اول پاریس جی 5 شوات هجی دومن لګوري اورګانیزاتوران لفرانسای 3 میلیون و نیف اولگوری وزارت کارین هندور جی میلیونک و 89,000 کس بشداری خوابشاندانان بونه. دجبرین رفورمی دری شاردریا باجار بوردو جی شوتان. سرک وزیر الیزابت بورن داخویانی خویال سر تویتر ده دیار کر گوتوندی و ایرانیا گوت خوابشاندانان ده قومی نای قبول کرن. دسری دارین حسنی مترو، اتوبوس، سکتور غازی، بندرگاه، ستاسیون سوتمنیه، بالافرگه و سکتورا برماهیان لتواهی ولید لگلک سکتوران جالاکین بلوکاژ و گرو هاتن کرن. دا آستاش صدی 15 ده لستاسیون سوتمنیه که ماسیان رودا. مدیریت گشتی یا هواکاری سیویل جی شرکت رین هوایی خواست گروژا اینش صدی 20 حتی 30 سفرین بالافران بطال بکن. سندیکایان جبو 28 آدار جارگدن بانگا چالاکیین دا آستانه تویی دکر. بلج فرانسا دربازی روشام لیکتی اروپا و همچنین روشال اوکراینی ببن لیدرین یکتی اروپا جبو اوکراینی کتن نوا سفربری دلوتکا لیدران یا پیک ده پشتوانیه که خورد جبو اوکراینی هات دوباره کرن او هات گوتن و میلیونه که گولین توپان با اوکراینی ورنشاندن گرداخواز بکن و مشک جبو کیف ورنشاندن. دلوتکا سروکین یکیتیا اروپا یا لبروکسلی هات لدار خستنده انجامین ایریشا روسیه یا لسر اوکراینی هات نرخاندن. ددما کو جوین دوام کرده بشا داخلونیا لوتکه یا لسر اوکراینی هات وشاندن. هات دیار کرن کو پشتگیری سیاسی لشکری دارای او انسانی یا جبو اوکراینی و حتی داویه بدومه. جبو پشتوانی اوکراینی پیاما زیده کرنا آلیکاری هات داین. هات گوتن
به ریا فونا آشتی یا اوروپا و میلیون کلین توپ با اوکراینای ورنشاندن. هر وها هاتا گوتن اگر اوکراینا داخواز بکه و به کرینا هفپار موشک جبوی ولاتی ورنشاندن. ریو بریای کتیا اوروپای جبو پیدوین اوکراینای یا به جبلخانه او به طیبتی توپین 155 ملی به جهبین افدمه که دخابته. دجوینا وزیرین کارین در و ین یکیتیا اوروپای دکو د دسپیکا هفته ده هاتبول دارخستن جبو داینا جبلخانیان لحف کرنه هاتبو کرن. اشارت به جزاین ولاتن یکیتیا اوروپای لدجی روسیه راگهاند جهاتا کرن او افتشت هاتا گوتن. ام به زیده کرنا جزیان دخوازن زختا لسر روسیه زیده بکن. بلد داویا آدار ده و سروک دولت یکبین آمریکای جو بایدن لوتکا دوامین یا دموکراسی پیگ بینه نزدیکی 120 ولات و بجداری لوتکا دموکراسی ببین لی ریوبریا بایدن هر دو حوالبند نخوی ناتو آنگو ترکیه و ماجرستان جارا دوامه کو و نخواندیه و لوتکایه. Now even as our critics are forced to acknowledge real progress. سروک دولت یکبویین امریکای جو بایدن و لوتکای دویمین دموکراسی پیک بینه. اف لوتکای جالی بایدن و کوشکاسپی و وکی یک جگرنگترین انسیاتیوا سیاست دروتی دیتن. آرمان جلوتکای جی او گل همبری حکومت اوتوریتر دموکراسیان خورد بکن. لی جارکدن ترکیه و مجارستان این اندام نتوی جبو لوتکای نهاتنه و خوندن. لگوری نوچه فوریگن پولیسی سیبر پرسن امریکی دیار کر گوتوی پیوستیا ارکرنا اندامتیا فنلاندیا و سوئدیا جبو نتوی اف بریار هاتیا داین. اف یک جی نشانده ده گو فکارن واشنگتن انج بو دموکراسیال وان هر دو ولاتان چقاسی زیدنه. دنوچه ده هات گوتن گو سر کمار اکاپایی رجب طیب اردوگان دست هلاتداری دستین خود کم کر اوپیک هاتین دموکرات ان لولید هلوشاندن. هل بجارتنا پیش وقت آچارده گولانه یال ترکیه بکرنجی وکت تیک چوناوی نشانده ده. جالی دن و دست نشان کرن گو مجارستان ده سردم سرک وزیر ویکتور اوربان ده بدور کتنا جکیتیا اوروپا و نتوی ده پیواجوین خوین دموکراتیک ده پاش و چویه. اوربان تبی ایریشا روسیا یال سر اوکراینا جی تکلین خوین نزیک ده دومینه. تی چاوره کرن گونه و خواندناش بولود که تکلین دنا برا واشنگتن و هر دو حوالبندان ده زیده تر آلوز بکه اود بگو ببسه دمانا کوکیم بنیتو او یکیتیا اوروپای را. دماکو بایدن و 20 اندامن پای بلند این اکیبا خواه و بجداری لود که یا گوش 28 حتاسیه آدار لواشنگتن ورل درخستن ببده و کوستاریکا، کره باشور، هولندا و زامبیاشی و که ولاتین هفکار بشتار ببن. بسپور هیوی دیکن گوبتسایا لودکه تکلین دنا برا ریوبریان ده لهمبری شکستن دموکراتیک این وانسالین داوین این لچار آلی جیهانتین جین و جینن. بایدن ده داویا سال 2021 ده لودکه یکمین دموکراسی پیک آنی بو. دوی لودکه ده جی ترکیه و مجارستان نهاتمون بخوندن. لهمبرویه که مجارستان ریل بر یکیتیا اوروپای گرد گود لودکه ده رولک هفبش بلیزه. بله فنلاندیا گاف بگاف ایدی بر به اندامتیا ناتوی و دچه پیشنهاد قانون یا درباره پژراندنا پروتکل تکلیان فنلاندا یا با ناتوی یا لجنه کارین در و یا مجلس ترکیه هات قبول کردن. پیشنهاد قانون یا درباره پژراندنا پروتکل تکلیان فنلاندا یا پیمان اتلانتیک باکور ناتوی ده لجنه کارین در و یا مجلس بلند ترکیه هات قبول کردن. Superado su dolorosa prueba ante las nuevas ideas que sembraron la semilla de nuestra sociedad. Alikari Waziri Kari Derve Burak Akçapar de Komisyona Karin Derve ya Meclisi ya be Serukatiya Parlamenterin AKP ya İstanbul'u pek xabde agahi da vekilan. Burak Akçapar diyarkir ku tekliyen dualiyen Finlandiya'yı redde çarçuveye ki erini de peş verdiçin u diyarkir ku Serukumari Finlandiya'yı Sauli Ninisto pişti erteci 16 hevdeyi adari de serdana Maraş o Ankara'ya kir. Akçapar ani zaman ku protokola tekliyen Finlandiya'yı ya NATO'ya encamin şeri Ukrayna'ya.
Alîkarê Wezîrê Karê derve li wê yekê mikur hat ku Fîlandya di mijara dijminahiya li dijî Kurdan de ji Swêdê bêtir bi wan re ketiye nava danûstandinan. Piştî danûstandinan, pêşnomeya qanûna pejirandina protokola têkliyên Fîlanda ya Peymana Atlantîka Bakur NATO hate qebûlkirin. Lijneya karên derve wê rapora xwe ya li ser pêşnomeyê pêşkêşî lijneya giştî bike. Tê payîn ku ev pêşnome hefteya bê li lijneya giştiya Meclisa Tirkiyeyê bê nîqaş kirin. Lê ev jî wê li gorî pêşnomeyên beriya wî ji bo meclisê hatine şandin xuya bike. My name is Michael McFall. You can hear me now. I'm the professor of political science. Di vê navberê de Serokkomarê Fîlandayê Sauli Niinisto pêşnomeya serlêdana welatê xwe ya ji bo endamtiya di hevpeymaniyê de temam kir. Swêd û Fîlandya hejdeyê Gulana 2022 dest ji polîtikayên xwe yên bialîtiyê berdan û serlêdana endamtiya NATOyê kirin. Ji bo ku Fîlandya û Swêd bibin endam, erêkirina 30 welatên di nava NATOyê de pêwîst e. Ji derveyê Tirkiye, yekane welatê ku erêkirina parlamentoyên nedaye endamtiya Fîlanda û Swêd ya NATOyê Macaristan e. Belê rêveberiya Koreya Bakur tevî hemû gef û hişyariyan jî ceribandinên xwe nuklerî didomîne. Rêveberiya Pyongyangê ragihand ku wan alava nuklerî ya bi avê ku dikare bibe sedema tsunamiyê ceribandine, ev ceribandin jî weke serketinekê hate ragihandin. Tevî biryarên Konseya Ewlêkariyê ya Netewên Yekbûyî û bertekên raya giştî ya navnetewî Koreya Bakur lez daye bernama xwe ya çekan. Koreya Bakur têkildarî ceribandinên herî dawî yên çekan daxuyan yek da. Ajansa nûçeyên ya navendiya Koreyê ragihand ku Komisyona Leşkerî ya navendiya Partiya Karkerên Koreyê xebatên xwe ji bo xurtkirina parastina cewheriya şerê nuklerî ya li hemberî Amerîka û Koreya Başûr didomîne. Sedema van ceribandinan jî bi tedbîqat û helwesta Washington û Sewlê vegirê da. Di tedbîqata ku navbera 21-23 adarî hate li darxistin de ceribandina wesayîta êrişa nuklerî ya bê mirov a dibin avê de hate ceribandin. Ev yek bi rêbertiya rêberê Welêt Kim Jong-un hate kirin. Ev alava ku xwedî hêza nuklerî dikare tsunamiyê bide çêkirin. Ji xwe di daxuyaniya Pyongyangê de jî hate gotin, armanca alavê bi awayeke dizî derbasbûna nava sinûrê ava welatê dijber bûyîn û piştre jî bi rêya tsunamiyê gihiştina armancên xwe ye. Alava ku ji herêma Rîwan hatî avêtin bi serketê gihiştiya avên derya Hong Kong a hatî destnîşankirin. Her wiha di 22 adarê de jî artêşê du mûşekin haw sal yek ji bo ceribandina hêza xwe ya taktikiya êrişa nuklerî ceriband. Hate destnîşankirin ku armancên bi durahiya 1500 û 1800 kilometreyî yên li derya Rojlat hatine xistin. Lîderê Koreyê Kim Jong-un jî kêfxweşiya xwe ya ji encamên ceribandinê anî ziman. Belê bînerên hêja em li vir digêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta roja duşemê careke din werên pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşiyê de her şad bextar bin.